саволҳои дигаре ки дар инҷа пеши ман ҳаст, ман барои шумо мехонам. устод мегӯяд ман 3 сура медонам ва ҳамаи намозҳоямро бо ҳаминҳо мехонам. оё ман назди худо гунаҳгорам? бародарони азиз, ба намоз хондану бо ин 3 сура мақсад шумо намозҳоро адо кардан, ҳеҷ вақт шумо гунаҳгор пеши Аллоҳ намешед. иншоалло шумо аҷр мегиред, шумо савоб мегиред, зеро ки шумо ибодат кардистед. вале ҳаракат кунед ки адади сураҳоро зиёд кунед. зеро агар намози 4 раката бошад, дар ҳар кадоми ӯ як сураи алоҳида хонед, ин беҳтар мешавад аз ӯе ки ту маҷбуре ки як сурара мисол дар ракати 4 бо такрор бихонӣ. агар чӣ қадар одами пиронсоле боше ки дигар ҳеҷ имконияти дар зеҳни ту гирифта набошад, як узрай, леки вақте агар қудрату тавоноит бошад, дар ин кор ҳеҷ вақт тамбалӣ накун, ҳеҷ вақт беаҳамиятӣ накун. ҳаракат кун ки сураҳои қуръона зиёд ҳифз кун, то дар намозҳот аз ҳар сураҳо бихон, бо иншоалло ира савобушу бо ира аҷрш болотаре. хуб, саволи дигар кардан, гуфтанд устоди азиз, намозро дар мусофират бо одамони ҳамон ҷо ҷамоат хонем ё танҳоӣ фақат қасрро хонем? намозро дар мусофират бо одамони ҳамон ҷо ҷамоат хонем ё танҳоӣ фақат қасрро хонем? вақте шумо як ҷои сафар мекунед ки ҳукми мусофира мегиред, мақсад дар мазҳаби худмон гӯем ҳисоби 90 километр. вақте ки шумо аз хонатон ирода мекунед ки ман фалон шаҳр мерам ё фалон ҷо мақсад истироҳат мерам ё фалон ҷо шикор мерам, ҳамин масофаи тай кардагӣ ту 90 километр аст. аллакай модоме ки ҳамин масофа 90 километр бошад, шумо аз дохили ҳамин шаҳр ки берун шуден, аллакай мусофиред. шумо он раҳбара намозҳое ки иборат аз 4 раката бошанд, мақсади ман намозҳои фарзай, 4 ракат фарзи пешин, 4 ракат фарзи аср, 4 ракат фарзи хуфтан, инҳо мақсад 2 ракатӣ хонда мешавад. бисёри бародарон мегӯянд нияташ чӣ гуна аст? ният кардан бигзорам 2 ракат фарзи пешин. қаср гуфтан дар кор нест. ин қаср худаш ба маъное омадааст ки шумо намоза қаср кунед, яъне намоза кӯтоҳ кунед. кӯтоҳ карданаш ҳамие ки 2 таша мегирӣ, 2 таи дигаш мемонад. барои ҳамин шумо гӯед ният кардан бигзорам 2 ракат фарзи намози аср, рӯй овардан ба қибла, қибла ба ҷоҳати каъба, дигар қасрша нагед. ва роҳ да шумо қаср мехонед. анаку ӯ шаҳреро ки шумо ният карден, агар дар унҷа нияти шумо аллакай 90 километр, шумо ҳукми мусофира гирифтед. инҷа да дуюм чиз бо эътиборай, нияти истодани ту чӣ миқдорай? агар то 15 рӯз бошад, ту мусофирӣ. то 15 рӯз, яъне намозҳои 4 ракатара 2 мехонӣ. 3 ракат фарзи шом мисли худаш 3 ракат боқӣ мемонад. ё дар атрофи суннатош агар сафари мақсад бисёр саростимагӣ дошта бошӣ, метавонӣ ки ҳам фарза хони суннатҳоро тарк кунӣ. лекин агар имконияту шароиту фароҳамид хуб бошад, суннатҳоро ҳамон мисли худаш мехонӣ, иншоалло аҷр ва подош мегирӣ. зеро пайғамбарам дар сафар алахусус дар фатҳи Макка
ҳадисо барои мо шумо мегӯяд ки намози зуҳора хонданд ки аз зумраи намозҳои нофила буданд. ё ишроқ мегӯем ё сари афтоб мегӯем. барои ҳамин яъне дар сафарам нофила хондан ин аз суннати пайғамбаромон ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин суннатҳоро асли худаш мехонем. анаки мақсади шумо агар то 15 бошад, лекин мақсади ту аз 15 зиёд аст, яъне 16 рӯз аст ё 20 рӯз аст ё зиёд аст, ана инҷада шумо аллакай дар роҳ қаср хонден, унҷа рафтанда намозҳоро дига пурра мехонед. зеро шумо ҳамчу одами ҳамунҷа ҳисоб мехӯред, муқим ҳисоб мехӯред. зеро нияти шумо ай 15 рӯз зиёд аст. вале агар шумо рафтену нияти шумо то 15 буд, яъне мусофир, ё дар роҳ рафтен дар як масҷиду ҷамоата дайроб карден, ай пушти имоми ҳамун минтақа шумо намозҳоро пурра мехонед. ин хел нашавад ки бо 2 раката хониву салом битиву оно давом додам, ин намози ту ботил аст. аз пушти имоми ҳамун минтақа ту пурра мехонӣ. агар ба шарте ки аз худтон як кас пеш бидроя, ҷамоат набошад, ин ҳолата шумо намоза қаср мехонед, яъне 2 ракат мехонед. агар худ танҳо ҳам хонӣ, худ ҳам 2 ракат мехонӣ, зеро ту мусофирӣ. як шахс бо танҳоӣ намоз хонда истода бошад, мо метавонем ки аз 2 ё 3 ракъати фарз бо ӯ ҷамоат ният кунем. яъне шумо меоед ки як нафар дар масҷид намоз хондесай, дар ҳамин ҳолат шумо дарҳол аз пушти вай ният кунед, яъне ният мекунед, аллоҳу акбар мегӯед. ӯ нафаре ки албатта худ танҳо мехон, вақте ки шумо аллоҳу акбар гуфтен, вай нияти шуморо мекунад ки аллакай дар пушти ман нафаре иқтидо кардааст. агар дар 2-умам бошад, дар 3-умам бошад, дар 4-умам бошад, шумо албатта метонед ва метонед як тараф. вақте ки шумо нафаре намоз хондестай, бояд ҳатман воҷибай дар гардатон ки ба вай иқтидо кунед. вақте вай ки салом дод, шумо дар давоми намоз мефаҳмед ки чанд ракат аз ӯ дер карден, 1 ракат бошад ё 2 ракат бошад, хеста баъд ӯ ки салом дод, шумо салом наметен. шумо хеста намозҳои мисол 1 ракат ё 2 ракатона давом метен. ӯ салом дод, шумо салом наметен. мехезен бо ҳамун нияти бастагитон сураи фотиҳаро мехонен, зами сурара мекунен ва мақсад чикор мекунен. агар 1 раката дерка бошед, мешинен аттаҳиёта қади дурудош мехонен, 2 тараф салом метен. агар 2 раката дер карда бошен, вақти 1 ракат хонди, мехези боз сураи фотиҳаро мехонӣ, боз зами сура мекунӣ, мешинӣ, ана баъди 2 ракат баъд аттаҳиёта қади дурудош мехонӣ, салом метӣ. агар ба шарти 3 раката бошад, 3 раката боз мехези барои 3-умаш. анамин тариқ баъзеҳо мегӯянд ки вақте агар мақсад 2 раката дер карда бошӣ, бояд якта бихонӣ, бишинӣ, аттаҳиёта бихонӣ, баъд бо бихонӣ. инш ҳам ҳаст, лекин ин сурате ки ман гуфтам, инш барои шумо осонтар аст ва иншоалло дуруст аст, ягон зиёне ба намози шумо надорад. як масъалаи дигарам ҳаминҷа гӯям. вақте омаден, дар ҳол мисол аллоҳу акбара фаромӯш накунед, омада дарав дастотона набандед, зеро аллоҳу акбар гуфтан ҳаминҷа фарз аст. агар ҳамира нагӯед, шумо намозтон дуруст намешавад. аллоҳу акбар мегӯед, дастҳоро мебандед. ва шумо агар имома дар рукӯъ биёвед, ракъатча ёфтед, яъне як ракати хон, яке меред ки дар рукӯъ дайровш мекунед. шумо аллоҳу акбар бигӯед, дар рукӯъ бидроед, рукӯъда дайровш карди, агарчи як тасбирам дайров кунӣ, то раката дайров кардай, баъди намоз дига ӯ раката нахон. лекин агар омадӣ ки имом дар саҷдай ё дар ҳолати таҳиёт хонданай, иқтидо кун, бишину, вале ӯ ракате ки мисол аллакай дер монд, ӯ аллакай дер шуда ҳисоб мехӯрад. ӯ раката баъди
салом додани имом ту чикор мекунӣ? Адо мекунӣ. устодҷон, ман дар Русия вақте ки аз назди масҷиди русҳо мегзарам, ла ҳавла ва ла қуввата илла билла мегӯям. оё ин кори ман хато аст? яъне бародари мо аз пеши ҳамон гӯем ана маъбадҳое ки мардуми насронӣ дар унҷа ибодат мекунанд, ҳаргоҳе ки мегузаштааст, ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳи алалию алазим мегуфтааст. офарин, бисёр калимаи зебо, бисёр калимаи хуб. ё агар гузаштенам шумо метонед ки алҳамдулиллаҳи роббил оламин бигин. ҳамд ва ситоиш туро э парвардигори оламиён ки мара аз аҳли ҳидоят гардонидӣ. ё метонед алҳамдулиллаҳи аллазӣ, шумо метонед гӯед ки ҳамд аз барои зоте ки маро аз неъмати ислом бархурдор гардонид. мешавад, ҳечи боқӣ надорад. лекин инҳо маънои нафрата надоранд. инҳо маънои фақат ҷои шукргузорӣ аст ки аллоҳи меҳрубон моро мақсад роҳ мона ба сӯи масҷид кард. ҳазрати мавлавӣ мегӯ ба шукри неъмати султони дин кӯш, раҳи бутхонаро карди фаромӯш. чӣ ҷонҳо канд то ту ёфти роҳ, санам бигзошти бигзиди аллоҳ. аллоҳро сипосгузорӣ кӯ ки мақсад на бутпараст шидиву на одампараст шидиву. бин, яъне ту аллоҳпараст шудӣ, ира шукргузори аллоҳро бикунӣ. бобои оҷӣ, баъзе ҷавонҳое ҳастанд ки мӯи сар, qosh ё миҷаҳошон сафед аст. агар краскаи сиёҳ кунанд ҷоиз аст? мешавад ки сиёҳ нодуруст аст. аз сиёҳ кардан пайғамбар мо манъ карданд. лекин байни сурх ва байни сиёҳ ки ӯро бисёртар каштан мегӯянд, анамо каштановиш бисёр ба ҳамин ҳам сиёҳиву ҳам хинаву ба ҳамин бисёр майл дорад, як бигем монандӣ дорад. барои ҳамин шумо ҳамон каштановиш агар бигирен, мӯйҳои сартонай, миҷаотонай, қошотонай агар ба шарте ки ранг кунен, иншоалло ягон зиён надорад. лекин аз ранги сиёҳ кардан, яъне ҳеҷ вақт мӯйҳотона, ришҳотона сиёҳ накунед ки пайғамбари гиромӣ аз сиёҳ кардан манъ карданд. хуб, саволи дигар, оё ҳайвонҳо дин доранд? не, ҳайвон ва ё мукаллаф нестанд. охир барои онҳо дин чӣ дар кор? дин барои фарзанди инсон ки худованд ӯро неъмати ақл доду ва ӯро муваззаф кард ки пайравӣ аз дин кун, ки ӯ бо ақли худаш ин чиза мақсад бархурд карда метавонад, ба ин хотир аст. барои ҳайвон дин чӣ дар кор аст? саволи дигар, оё устод, оё бо либоси суратдор намоз хонем ё нахонем? бо либосҳои суратдор намоз нахонем. агар суратҳои мақсад ягон мисол ҳаст, суратҳои масҷидай ё сурати як иморати зебоҳай ё сурати як гулҳай ё сурати як боғай, яъне ҳамин сурати одам ва ҳайвон агар набошад, ҳечи боқӣ надорад. яъне дигар суратҳо, мисол як сурати байрақай, яъне инҳо қатъи иҷозатай. вале кӯшиш кунед ки агар либосҳое ки бесурат бошанд, онҳо қатъи шумо агар одат кунед, ин беҳтарин мешавад. вале бо сурати ҳайвон ё ба сурати инсон агар дошта бошад, шумо бо инҳо намоз нахонед. ва албатта либоспӯшиам, бародаро хоҳарои азиз, як эстетикаи худша дорад. худои меҳрубон либоса зинат хондагиеда дар Қуръон. барои ҳамин аз пӯшидани либосҳои танге ки
تمام وجود شما را نمایان میکند. خواه خواهرای ما باشد، خواه برادرای ما، احتیاط کنید، زیرا این یگان زینت هم نیست. بسیاری از مسجدها در میره میبینی، ببینین دادرای عزیز، وقتی شما سجده میکنین یک بار اهمیتین، همین قدر مقصد همو کرته های شما کلته هستند که حتی در حالت سجده مثال به طرف سرتون میره، حالا که قسمی پشت شما نمایان میشود. یا بعضی بروک های به اندازه تنگ هست که تمامی بگیم قالب پیش و پس همش نمایانه. برای همین دادرای عزیز، الهی مهربان شما را خیر تید، احتیاط کنین که این گونه لباس هایی که گویم همین در بدن های شما چسبیدن، اونها از غیر از یک طرف بینین در شریعت هم اگر نادرستن باشد، جهت دیگر سلامتی تون بسیار زیان داره و ضلال داره. برای همین حرکت کنین که لباس های هم در شهر می پوشیدگی هم در مسجد شما یک لباس های باشد که بسیار موافقی بر همون عبادت شما باشد. خب استاد جان، وقتی در حق مرده ها دعا یا ختم قرآن میکنیم، آیا آنها با خبر میشوند یا نه؟ یعنی ما هر یک ببینید در هر یک دعاهامون، در هر یک نمازامون یا خیرهایی که میکنیم میگیم الهی مهربان ثواب ایرا برسان بر روح پدر من، مادر من، برادر من. ولی اعتقاد اهل سنت همینه که ثواب اینها به اونها میرسن، یعنی روح اونها از ما و شما شاد می شود. برای همین هر یک اعمال صالحی که شما انجام میتین ثوابش به مرده های ما میرسه و اونها آگاهی هم پیدا میکنن که ما از اونها یاد کردیم، ما در حق اونها مقصد فلان فلان کار خیر انجام دادیم، بلی اونها از این آگاهی پیدا میکنن. من در مهاجرت زن دویم شدم. اول به شاهد نکاح کردیم و بعد چند ماه با حضور یک شاهد باز نکاح کردیم. آیا این درست است؟ شما وقتی نکاح میکنین حتما شرط هایی که در نکاح هست این است که حضور همون بچه و حضور همون دختر باشد، دیگر رضایت پدر و مادر باشد، سیوم حضور دو شاهد باشد. اگر همون داملایی که نکاح میکند با یک نفر دیگر هم که باشد، هم به حیث نکاح کننده هم به حیث شاهد داملا حساب میشود. یک نفر دیگر قطعی داملا در کاره. یا اگر به شرطی که ما مثال دو نفر بغیر داملا هم که بیاریم، این هم با نور بالای نور میشود. انامین شرط های درست شدن نکاح ما هست. یکی حضور زن و مرد باشد، یعنی همونایی که زن و شوهر میشوند. دوم پدر و مادراشون یا حضور داشته باشند یا رضایتشون دادگی باشند، آگاهی داشته باشند، پنهانی از یا نباشد. سیوم حضور شاهدها. شاهد نوابسته از طرف عروس های، از طرف شه های، یا یک نفری که هیچ کدام ایران نمیشناسند، اجازت های فقط مسلمان باشند. یعنی در نکاح برای درست شدن نکاح انامین شرط ها را خواهرها و برادرای عزیز خیلی رعایت کنید که با این زندگی های حلال حرام در اینجا حل می شود. از همین چیز باید حتما استفاده بریم. تا چند سالگی فرزند عقیقه کنی درسته. یعنی اکو عقیقه در مذهب خودمان حکم مستحب داره، لیکن نزد جمهور حکم سنت داره. مثال ما تا 7 روزگی میگیم، 14 میگیم، 21 میگیم. از او طرف اگر کردیم
یعنی انشاءالله ثواب صدقه را ثواب احسان میگیریم. ولی انا تا 21 روزگیشه اگر ای جانبی او عقیقه کنیم عقیقه حساب میخوره. آیا پیشاب آدم را برای زخم استفاده بردن درست است یا نه؟ اگر در هر یک بیماری که طبیب حاذق، طبیبی که حقیقتا وای گویم که یعنی دانش مکمل داره وای حقیقتا همون طبیب بدنش معروف و مشهوره، یعنی علم طب میدانه، اگر همین خیل طبیب با حرام اگر برای چی نوشیدن باشد یا برای چی مالیدنی در پوست باشد اگر وای توصیه دید، بعد آنه که ما از حلال ها کردیم و شفا نیافتیم، اگر و همین خیل طبیب ما را مصلحت بتد همین حالت دا مباح می شود، یعنی آدم نه گناهگار می شود نه ثواب می گیرد. خلاص جایزه، درسته. نماز خفتن را میگویند چقدر دیر خوانی ثواب است، آیا این درست است و تا ساعت چند شب خوانده می شود؟ نماز خفتن یا عشا میگیم، نماز اگر اینا بگذار نماز خفتن ما اگر اولی وقتش اگر از ساعتهای 8 باشد، من تاجیکستان در نظر دارم، و صبح دمیدن از ساعت مثال 5، یعنی ای 8 تا 5 برادرای عزیز مثال چند ساعت؟ یعنی 7 ساعت ای. انا که ما همین 7 ساعت اگر به 3 تقسیم کنیم، یک حصه امیر اگر در بالای ساعت 8 که اولی وقت بود، مثال این اگر 7 ساعت اینا بگذار 3 ساعتی تقسیم کنیم، یعنی تا ساعت 11 شب ما خانمش انشاءالله حالتهای همون مستحبی و ثواب شه. از او طرف ای قسم آخرش درست است، تا همون صبح دمیدن هم درست است، لیکن حالتهای با کراهیت یعنی با ثواب کم جایز می شود، درست می شود. برای همین حرکت کنیم که تا همون یک حصه شب یعنی تا ساعت همون 11 یا 12 را خوانیمش انشاءالله بهتره. زن از شوهرش به خاطر به فرزندی جدا شود جایز است، چون که دخترها میگویند از این مرد فرزند نمیشود. البته درسته، برای این مهلت میتن. مثال وقتی که میروند طبیب ها معین میکنن که از همین دختر فرزند نمیشود یا از همین بچه فرزند نمیشود، اینجا تا 1 سال همین ها باید که دنبال طبابت باشن. وقتی دیدن که تماما دیگر هیچ امکانی نداره، اینجا حق هست که اینا از یکدیگر جدا شوند، تا که مقصد دخترم که اگر به خاطر آنه که مردکش مثال به اولاد یا به نسل یا به فرزنده، انا تا این زنم از این نعمت به بهره نمانه، یا عکسش اگر مردک هم همین خیل باشد میتونن که یعنی از یکدیگر جدا هم شوند. میتونن که اگر با یکدیگر جدا هم نشوند، میتونن که مثال زندگیشون دوام تیان، اگر اجازت بین یکدیگر بگیم یا مصلحت بین یکدیگر شوه و زن یا مثال همون مردک اجازت اگر مردک باشد بگیرد یک زنی را که از او فرزند نشیدگی باشد، اینش باید راهی درستش است. لیکن اگر به شرطی که انا مردک این خیل باشد، زنک علاقه طلاقش طلب میکنه و میره و شوهر دیگر میکنه.